Vandaag zit ik hier met Katharina Wiebe. Zij is ook al even 80. Dankzij voor Wiebe dat we dat hebben maken hier. Ik weet niet van wat, aber die reden alle, du hast ein besonderes Erlebnis gehad. Irgendwann had je een sehr starken Sturm oder sowas. Ja, dat passiert gerade, als wir das erste, wir getrokken waren im August naar Südmänner, naar Blumenthal. Und dann, das erste Jahr, das halbe Jahr, dann das erste Jahr, dann sehe ich al 17, vielleicht auch al 18 Jahre, nee, ich sehe noch nicht 18, 17 Jahre war ich dann. Und dann kamen wir all, wie gerade 3, und ons älteste Bruder, die was 7 Jahre, daar wir mal naar Rudnaweid. Dat is hier staat, ja. Naar Rudnaweid. Voor te kijken en spazieren. Door nog middag nog. Dan voeren we 's morgens dan ook los met Pied en Bagen en weer op feier. En dan als we door nog middag willen terugvaren, we hebben daar bij een paar Johan Funke. We spazieren te middag. En dan als we willen terugvaren, dan bel ik door am Zuidwest een wald, die we boven zo groot en onje zo zijn schuil hadden. En dan deed hij immer de onje zo en ik zag dat. En dat was van mij einfach zo met een gruzzelige angst en schuim. Als ik dit zo beobachten deed, dan zei ik geloof ik hier nog rein. Ja, wie tussen dan. Sagt der Onkel Funk, ich wünsche die Worte gut not, weil das wir ziemlich dreht. Ich wünsche die Worte gut not, sagt er. Und dann fuhr wir. Und mir flattert all endlich eine Zeit, war dort. Wir wissen, dass wir was anderes. Und dann beobachten wir den Sturm, als wir was eng da sind. Dann sage ich zu meiner anderen Schwester, weil wir am Weinen. Ich zei, wir kriegen so einen großen Sturm. Nee, sagt die nächste Schwester, wir fahren ein Haus. Andere aller leuren het Haus noch an dat Beizei. Ich zei, check de mal, wat dat war jetzt. Ich kann das hier, weil das war Mutter, hier sich furchtbar. Und das war immer gerade dunkel und so ja dies da war. Und wir fuhren und fuhren. Na, das erste wir als wir dem da buiten wären, dann fängt das ein Knobbel kommt, sehen wir den immer an. Und dann ging das dann so auf und ab. Und der Pier, der drabbelte gut. Und ich wieder schaffen. Und dann hat einmal gesagt, in dem Osten kommt ein Stein, und da traf es, kriegt du ab den Knobbel kommt. Dann wären wir all ganz nah. Wir hatten keinen Plan mehr, bloß ein Punch und da, da. Das haben wir nicht mehr. Und dann haben wir uns dort bloß eben ein Fuhren dann so gut, dass wir können. Der Pier, der klappte so fertig und die Lagerrahmen, das fuhr all langsam. Und dann kamen wir bei den Barsch. Und als wir da wollen fahren und dort Barsch, dann wird das, als wir in den Himmel so ein paar Meter boven uns wir, aus einer schwarzen Wald. Eine furchtbare Angst hatte ich. Und dann, aber da wir gesagt nicht, dass ich kann am Stellen noch zu Gott sagen, dass wir beide am Help, wir wussten nicht, wo wir das würde durchkommen. Aber wenn er uns helfen würde, wie würde durchkommen. Und dann, naja, dann wir uns das auch so erläutert, wie wir doch gefahren, aber nu wir halb ungefähr das Haus nach vorne. Und dann fuhren wir da näher, ganz sacht. Und dann fängt das an zu schlungen. Dann da das immer so eine Halbmond hinter uns. Blitzt und kracht, blitzt und kracht. Ich tal noch 13 Mal. Oh. Und dann wie eine Stille, wo ich sage, sondergleichen. Das sperrt sich so unheimlich, die Stille, dass wir alles still, bloß durch hier boven. Door moet het furchtbar. Aber hier unten habe ich nichts. Und dann
Maar we voeren dan allemaal bloos schrijft met die pieden. En dan ging je zo kruislich de weg daar in Bosch. En dan met eenmaal, dan vangt dat waren aan te blitsen en te kraken. Kleine reen. Bloos, blitsen, kraken, negenmaal. Dat stonk naar alle hand. Ik zie dat had als schwiebel, bladjerk. Ah ja, ja, dat moet ik zeggen. En de pied takte niet mal meer door ween. Eerst vervierde zich nog meer mal. Maar die takte niet meer. En ik voer ganz zacht. En dan hier dat op met sloenen. En dan schad heel los. Beloos heel. Wie speelde kleine reen. Beloos heel. Kleiner, grater. En dan zo'n grote bieten. En dan nog grater bieten. Maar we hadden veel beleven knubbels alweer. Wow. Zo verkield wie van dem heel. En dan zag ik weer de draden van mij. Die zegt dat. Ik had wat emul, dan had ik zo'n heel stuk, zo'n groot emul gekregen. En dan ging dat. Weil dat nicht raufgehen und nicht uitspielen. Dat wir hinein am Hals, sonst scheint das so. Dann scheint das so, die würde auffahren hinter mir. Und dann, naja, dann wird dort noch eine Angst. Und dann, aber mit einmal klappt das weich. Wird aufgedämpft oder was, immer an das klappt weich. Und dann fuhren wir, und dann in der Pied schlief, ganz furchtbar so aus, das ist so sehr herrlich. Om een braad non weer twee. En zo kielde dat zoja. En ik hield allemaal nog. Dan kwam ik uit een barst eruit. Dan hield ik stil. Kon ik de pied een moment om stil stonden krijgen. Dan zei ik, Kenia springt alle rauf en ik word het laatste. Dan sprongen die alle rauf. En als de laatste sprong, dan smijt ik de linemanke pieden sprong ook eraf. En die raande weg. Dus nog van. Dan reende het zoja, heel en reen, beide staan. Maar zo zoja, ik wist niets van hoe mijn andere zuster waren. Wist niet hoe de bagger gebleven was. Dat we alle weg. Stond alleen, kijkt zo'n beetje aan. En dan weer was storm. Zoja storm. En dan dacht ik moet mal aan langs de kant. Hier weer zo'n kantbos. En hier weer een duipen ligt, een zoja-duipen. En dan raande ik zo aan de kantbos en kreeg ik aan dat bos te houden. En dan voelde ik allemaal zo ram. Dan leid ik los, dan joeg de wind me weer. En dan kreeg ik water wat te houden. En zo deed ik zo meer zout. Dan met eenmaal zei ik mijn broeder aan, doe even naar dat duipen water. Oh. En ik schreef zoja. Maar hij hier nooit. En ik ran en kreeg hem nog in de jacht te houden. Ik kreeg hem te houden, ja, wat dat type wordt daar weer. En dan hield ik hem vast en dan verzocht ik terug naar een bos te komen met armtouw. En werkelijk, we kwamen nog terug naar een bos. En dan, zo zei ik, hier zaten we aan de stoel en dat we een Palasanta bos, zo een beetje een bos nemen. En dan zaten we aan de stoel. Dat duurt niet lang, wie dat was een touwje heel, dat ons weer nog wordt. Ah. Einfach schrots. Iets. Alles is. En dan zaten we door. Dan met eenmaal kwam de andere zuster, zat zich door, trak door. Dan kwam nog de draden, zat zich door ook door. Dan weer de alle vijf op een klampen. Dat we eens in alleen Gottesführung. Ja. En dem strok door, Palasanta strok. Herkaktus, dan hadden we alle niet gespeeld dat het een herkaktus was. Dat zagen we eerst. Dan zaten we door wat het nu lijkt met de reinen. Dan zei mijn broeder, mijn vriend, op Bazoya. Ja, ik zei, ik wil voets, want het zoveel nu laat met reinen zijn, waar ons bagger gebleven is. Dan, en die bleven hier zitten. En ik wil gaan. Dan ging ik uit het bos. Dan zei ik, daar staat ons bagger. En die wind heeft hem naar allemaal zo heel ongehoven. Die diesel is zo weggeklopt. Piet zijn vast. Of je alles ten stad je reed. Stad je gebruikt wat je gewoon had. Piet weer voet.
Na ja, dann sagt er, wo sind unsere Piet? Ich sage, ich weiß nicht, aber dort sind dann wir waren te Veld gekommen. Und dann ging ich terug naar den Bagger und hol den Pancho, hol dem door aan hem iets verder. Dan moest ik me goed kwelen dat ik hem door verder kreeg, zoveel aan Baggerbox. Nee, ja. En ging terug met die naten Pancho, namen den aan en dan zei ik zo, nu deed het allemaal beter in en wel verzekerd te gaan. En dan deed dat water zo zou schelen dat we door weer een mes in kunnen we zo mes niet naar alle weer naar dat. Hallo. En dan, over dat schijnt schwierig. Ik zei, du hast geen andere uitweg, we waren niet moeten. En dan gingen we, en dan kwamen we bij de Maria Verde, en dat we nog zo stil, te die tijd. Dat we nog niets aangedaan. Dan zei ik, we worden lang in toen gaan de kolonie had. Ganz nie een kolonistuin doorgemaakt. Lang dem toen worden we bij de Maria Verde gaan. En dat deed we dan ook, dat we niet weer af van de weg waar we daar voeren. En dan gingen we door dan. Maar er lagen zoveel bomen, krietsende de weer, dat ging slecht. En aber we kwamen bij door, en dan gingen we door daar. En als we aan Maria Verde neemt kwamen, zagen we daar de zon aan. Klare zon ging houden. Daar weer een grote afwaarde, dat er moed was. Ganz aangehouden, we waren zo even trappen. Zei nu wordt het bij ons thuis zijn. Dat weer het ook gewassen. En dan, nou ja, maar nu zal we nog dit lang eng te veel nieuws kunnen. Ja, ik zei, we worden het ook kennen. Dan, die bruid dan fout van naar heen. Die was 7 jaar nog maar. En nog die naar dat pancho aan. Dan gingen we. En dan weer we in wat op een leeg komt. En dit is de Rio Verde. En dan hier ik net eenmaal door reed weer. Dan zei ik, ze voet, door komt Paraguay. Nee, ik zei, wie dit waren als geen Paraguay in wees. Ik zei, dat wordt papa zijn. Nee, dat wordt niet. Jo, ik zei, zijn ze. Ik zei, dat is papa te rijden. Ik kon het hier, ik rijd in water. En dan deed je dan, ik zei lang, dan traf je ons door. We gingen lang bij. En zei ook, maar we kunnen bloos zijn hoe dat daar gestrippen weer, dat we in die lezen, eens weer door gras. En daar gingen we dan verlengd daar gestrippen, zoveel is daar weer het. Dat allemaal. Zo ja, avonds te zijn weer. En daar beginnen we en dan weer is ons al in de recht gekomen. Dat tweede papa? Ja, hij in de Nova, bed ried. En dan namen ze de jongste bed op een pieden op. En wie oudste bed gingen dan dat even ook nog te fout naar huis. En weer dan nog leid. Meer kilometer weer het nog, ik weet niet krap. 4, 6, gingen we dan nog te fout naar huis. Dan als we dan naar huis kwamen, onze ma had ook onder daar gestaan. En je zei, we zijn mijn Kenia. En dat wie ook zo, dat dacht ik ook het. Maar wanneer we daar bij mensen blijven, we niet zo schlimm als wanneer we gingen wezen. We dacht ik zo. En mijn zuster zei, we moeten naar huis. Nou ja, ik dacht dan schließlich zo zij willen. En dan, als we thuis aankwamen, dat zag dus furchtbaar gruwelijk uit, wat alles verkriezeld en verkeveld weer. Maar dat huis stond nog. En dan weer we dacht, zo ja dankbaar aan vrouw dat we waren alle thuis weer en konden slopen gaan. En ons honger niet wat. Plus ons tijd harper zo ja wij van hem huil. Dat lijkt ja. En dan, daarna had ik mal, ik slijp op nog wat, maar nog geslopen. Ik weer daar op de insel waar ons dit passiert, het schlimmste, met hem huil en alles. Daar weer ik. Es war nicht bloß Fantasie, die ganze Nacht daar. Ik zie me spät ik dan zei, ik had nog geslapen. Ik was vielleicht auch een beetje geslapen. En daar
können wir so klar sein, wo Gott das auch führen kann. Nun mal, wo wären die Kinder gewesen? Die wollten alle nicht, wo sie gewesen sind. Ja. Ich weiß, dass ich an der Kant was verlangt daran. Aber wo sie alle gewesen sind, bei den Rennern von, haben sie niemals Kontrast, denke ich, wo die gewesen sind. Die alle Taubje viert ein Lampe waren. Und das wäre wirklich was Wunderbares und was Gerautet. Ja, was Besonderes. Ja. Also so ein Sturm hast du nachher noch einmal mehr erlebt? Noch niemals mehr. Ja. Auch nicht so gerautet, aber das da. Ja. Und dann das, was ich so sonderbar empfand, die Stille, was das gibt. Ja. Zwischen Himmel und Erde. Das wäre aber so sonderbar, das kann ich von der Fälle, was ich mir da dort anfällt. Aber ich kann nicht aussprechen, was ich dort fällt. Ja. Dann kommt viel allerhand Gedanken, wenn sonst dort erlebt. Ja. Weil das noch mal kann Welt enger kommen, wenn dort noch Guerilla wäre, denkt dann so. Ja. Also was drauf. Ja, das ist eine gute Erfahrung, was sie hier vertellt hat. Vielleicht habt ihr das auch gehört, dass hier allmittag gemacht wird. Und nicht gleich wie mit der Aufbrechen. Die Tschätze macht hier Mittag und der Onkel hat hier besiegt, hat das auch gehört. Ich will mich sehr bedanken, Frau Wiebe, dass wir das einmal haben können abnehmen. Und, ich habe das sehr kort gemerkt, ja. Ja, was einfach ein Erlebnis, was nicht in jeder erleben wird. Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja.